takamem agampe iname ngoluk hinying ke 2025 panchayat election huyom bango hologe tamuna talom bangue ko aina ko emla leader quality kana ko emla mela bume agike lodum long ma kala usik tasigem ibomla tamuna majit pm pamola inakidengem tamunang ke sailok nolum bulum inko agum ko de biludak kune inko agum ko de liye kune bango lega bikana ko de ien bik legangam nolum hulo krisung ke YouTube channel log betakame tad lukan pokana nyong ko ibiye iname ngotakame kumdung nolobulu takame tamunang ke legangam tat ala ngok YouTube channel em like ila subscribe ibilang kam ngotakame kumdung agampe Hai Rudo, keraya lume ngoge ngo hulo kirsung social activist nom thanks bidung ai Rudo muido hulo ke ngom press briefing huyom bango takamem tat ngoge ko mole lok pimang kuem kom kare khimang jet piem pangai la pa kare khikumana mem kom nok media trolok kamodo nom ngom agom lumona mem ngo pars of all ai ru muido ina medalok ke huyom bango public lega ngoge lubi hiname hilok media tro media hok lubi hiname hining ke panchayat election holo ngo ai takame kendung kenne ngo miram ko ila ngo candidate utimang ngo sirip ngo ai lo confident ko kahila ngo huyom bango holo leader ilaye ngome lune bane kom gumin hoine ngoge leader capability ngok taniye amike ai namem kavom dula ngom select ye pe select lai pe la ngok mehinam lo ngo tarap to ngok parsa pol de miro philang tarap to delok tarap do ara holo ngo mo ekum lo bango holo ge dolo gumin hoin takam lo magola anname especially ngoge huyom bango hoke elite group lurikila age karikila lurikila anname kaname takame strongly ngom ma be aina ko emla support ke namem mo parts of all airu muido delogrongem dolu takam no ngome hining overall ye buti ayala ngok leadership capacity em kadola ayala takame ngom leko hining ke parhala bhut bina takame ngo ngok ai ho mingayar do ai ro mi do noluk puluk ayangam ka hyala ngo ai lo min ko kamaye ngoge hyom bango hologe campaign ikotakam lo ngo ni project ko toglibam anto te toglib annam de takam candidate de antu pe itoko ngo amika ayam kain to hining hyom bango holo public power em hining totally de kai mane tetina ami miti milinga idokom ngok oan candidate ngom oan candidate support la ma bumrong hyom bango hok leader imodo mulom muinam takam ka ilo muinam ngokan ken hikai iname dialog lega ngo takam nolom takam pro media hok jeria lo ngo thanks bituna mo takam airudo iname ngome lorgeng gumin hoin nok pabur mai gumin hoin nok ayangem kala huyom bango holo takame oan dongkom tamuna talombe huyom bango yebolai pemla kabom dola muibom dola ngom ayala takam gumin hoina ayala jetpiem ko bonai rongem
ngo huwa ge agom abit kamang ngok ke declaration de lo ngo huyom bango lega ageri emla luhito lukan hito takamam inama de istendung ngo huyom bango lega kera ngok 5 10 year holo 5 years 10 year holo ngo huyom bango lo lega ngok time em sacrifice hilige delok ke any atiko ilang nam ko ngo kamem dum kadokom nolo buludan abu abing kidinga delok ke kenna pana youth kidinga takamem lungu humang ye idokom ngom sageson em bilaika de ilangka emla ngokken himanam atuem kom ngom bilaikam muidak delok lastly ngoge takamem huyom bango women hoin takamem kumname wang ngoluk election panchayat election e kotom kai iname ye idokom ngom but pito bima bimbut bine bima emla dolul kumtiring melo idokom lumin hima eka voting election de tu tam ko somoy anyong ke ko rororuwe idokom nom ngojet pm huwa idokom ngo akini imangku kom kaya nokore kumdang me akiem neyen noge dumong em neyen iname noge reglab em enmen hien inama huak kelokke takame ngom mosburla bud bima ne kom tamuna mengobud bima memaika takame ngom leader ekala ika hyom bango ke leader ekala ikam lubom dola ngok agom em hololoin delok ngoluk huyom bango loge jet pm sar nok hining ke logging nok gumin dolo loge nok declaration idalo nok bason nongol tapto inama nok ispis lo ngogi nam lo ngodilo kom ngo aike butarem aike area em ngom vote bitolai bimalai ngode me main maye ngo bango leader e bango ngom parlen rongom ngo bango lega ager ye edit ko panglai di bango ngom sat bilai kam nok lunam ago ngutto iname nok declaration nok istenem no hilo kom te aplo no ga thidu ni ama no jet pm paro ka la ngol huyom bangol no iboy kun dem kom no media jeri no nyo ko lukan to ka iname hyom bango dolung ngom ayana delok ke hyom bango hoge ngom hining ke but mosburi la tublang na keding takam em ngo lukan hibidung ngok declaration no gumin hoin bel declaration no ngoge ailok inko lega de ngo leader hyom bango jet pm hala em muidun dem takam em no tayum to or de huak kom istendung ngo hyom bango lega noluk puluk ayang em pa ala ngo edi lokom kera enam holo huak ke ye nam holo 5 years holo edi lokom tamuna talom ngo ay dictatorship ay lageri maye endi sageso nem noluk abu abu lok labom dola ya strong na kenna pa na youth lok labom dola ngo hyom bango ke au na belega ager takamam ye nam holokom iem la ngo takamam hilokom lukan hidung iname takame muidag langka takame sat bilaika ngo eni amiko legang ko abu abing ko idokom anytime ngo jerurat lo ngo call la sageson em labom dola only hyom bango lega ngo giena mam yelekiye ngo andong kom ngo amia to ka bomang murko hayong ka bomang sirip ngoge bangue ai pa lagi do em la ngo tempang ngok a ho muyar ge do gedang namok team em solai tom inko na aina sage kan no bilala nongolu me yebola ngolum hining ke team tamuna tala go guru em no successfully no ibona me nongolu publicum kom bango publicum kom nok sai lokom nomo anyo ko lukan bilang gukam mokumdu ai rudo hulokir sung nok media torolok ngome agomanyong koluto ka emnam dem ngo ai ro muido mengado lango hening ke 2025
pansat election saben jomlo mabuk ke lagangam ngo anyong ko briefly lubia ina ma haning ke tamunang talom ke PPA ZPM candidate ko ha dola ngoga back pansat election agent ko idola ngoga ka the ground no yedula anton ka the ground no yedula agerem gerbo hiton demolubia ina ma team tamunang ke worker abungem ngo agomem lumada thanks poldo ina ma ngok election agent ko idola election agent ager ger nam tabungem ngolu combine na worker kedinga combine na office bearer kedinga combine na ageri nam tabungem ngo ioru ito mojaru iboto inam ngo team tamunang ke worker office bearer tabungem kom thanks poldong ko je nam lokom hekana agerem teamwork agerem hening ke inam he strongly dunyi roro idokom gerbolai kam lango umdo inam hening ke he imelo strong melo combine na ager ger melo ye nam lokom atitakame ioye dek ilama nam atikamaya inam ngo koit hido hening ke heme ingun nok hilolo laga takamem mojaru ilangolo gairu ito inam dalok la ngodame thanks bidung inam debong inam haning ke ngolu ke panchayat election holo tamuna talom be lorgi gida loge milo hui hala lorgi babur moi gumun hoi loge manyam ne ge hala itu ame lorgi gumun abu kidinge tamuna be murgom kamana kom nolu kenbom dola tamuna be on na kom kendo kom nolu ka pagla mela haning lorgi gumun hane tamuna me ZPM imolaru nolu lorgi gumun hoi al tournament kom no as a lorgi baloge senior citizen sai log no anyongo ko ngok YouTube channel lo namalukan bilai kan rogudu Ay do. Talo ilik. Ay do. Inam first of all Hulokrisung nom ayro mudo ngologa pabur muy gumen hoin tamuna talom ZPM candidate ko urul ganana lagangam ko pokan hado no media trolog inam inkanam hem ngairu mudo inam ngolog pabur muy gumen hoin baloga tamura talom ngologa ZPM ko ikaru ado amla hiko ayep ngolung mungana na da last 5 year holo be ngoluk dolu balo garam chairperson iya garam chairperson big ido holo big administration dam kana me dolu balo be ko ai nageri bodo bud bitolai bimalai bud bina kohon ay yamang bud bimana kohon bi remang takam equal treatment ilabe सरकारी लोग कपना बेनिफिशियरीज को पंकन दो दी विदम तकाम इक्वली मन पा है दो इबो नम लगा मुलुक अबु में गुमन होइंदे माहिको ही वे ओन दक्कम को ही लीडर क्वालिटी कनको इना मेबेगा या ही लीडरू अरुल नम को मुलुक मिन को दलो उन पाबुन में गुमन होइना मा नो गरम चेयर पर्सन हो यार जुम्मंग inam
step ko lang ka to ka kalam kalolay kamalay tani ay gaya melo tani ay ne kay namo ko emna ngulu tamuna talom ko ay nakom selegla mi nguluk post ganane ZPM candidate inam ZPM candidate mi nguluk post la inam nguluk pabur mi gumin hoine kom bim lulik to na bonge ngulu holo 2025 ponsat election holo ngulu 80% na support la nguluk ayalog telog belok siyam banggo nguluk lor ngayang kato la yadum hikolo nguluk mission success kay be kamang ngokendung atirung kamang idakkom biga quality leader quality deg biga ayang karakter biko ay hinam naga taka mayadum hila loging gumin hoyenno telog belog dolung hiet irangela pangkeng pesing jomlomong kubari mobuk mori deku damda deku debuk takam ayang ki yadum ayang ko tirki tamuna talom hinyingolu ZPM pado ikay le doni polu ngok kumname loging gumin hoyne seleng nam him area ba ne ayabo hinam holo ngo mula hin mutung kumang kaala ngo definition ay kamang kaam de koy jubien ato min koy ko hen kakumang iname ngo wagom ngo de lori iname ngo area ba na him loging gumin hoyne area ba na ayado em na ngo wagom ngo de lori lamado